Kedam tang wusik ni phai ing koi rai siar ni MAC Raju Tisopen Karbiang Autonomous Council Chairman ang hoya phan nomination alu jokponsi kedam tang wusik ni phai ing koi rai hiniar ni Karbiang Autonomous Council Chairman Surihini ra ing koi rai hini pen Surihini ra ing koi ra throxia baha phan MAC Raju Tisopen si Karbiang Autonomous Council Chairman ang hoy ing nipon lo Bangso amai Karbiang Autonomous Council Session Hall along ada porphai sirkep alongpen pangcheng ponsi Karbiang Autonomous Council ang hoilo kangwai tang abang phubang phiatum an chedon sarpen MAC Raju Tisopan Chairman arpu pekponlo Karbiang Autonomous Council arlo prek jamasai kamalong lapen Karbiang long arlo along kaching thura sai pen chenglok kiklem kidam jia sai kido anta surihini ra ingkoi ra hini pen surihini ra ingkoi ra throxia baha phat MAC Raju Tisopen si langchari ponpo Labang solong abarim CM Dr. Tuliram Rong Hangpen Perangke atumpen kacepat hengno pon ahut nang kapachini dun alam arjupon sinan Kora koi je aji 13 sessional Karbiang Autonomous Council দক্ষ বা চেয়ারম্যানৰ আজি নিৰ্বাচিত হৈছে কোনো কণ্টেষ্ট কৰা নাই আৰু ইয়াতে 26 জনৰ ভিতৰত এজনৰ নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আৰু 25 জনে আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ স্যাৰ এতিয়া আপোনাৰ নেতৃত্বত পৰিসৰখন কেতিয়া হ'ব আৰু কিমান জনক প্ৰথম পৰ্যায়ত এইটো আমি আলোচনা কৰিম আজি আমাৰ বুঢ়ীয়ে তেখেতে বুঢ়ীয়ে আমাৰ Karbiang Autonomous Council CMৰ ডিভিজনটো তেখেতে অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ব তাৰপিছত নমিনেশ্যন ফাইল কৰা হ'ব কালি কেইজন নমিনেশ্যন থাকিব নমিনেশ্যন আজিয়ে ফাইল হ'ব Bangso amai long Karbiang long DC Dipakar Nath abarim Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MAC tuman chetong dunsi Bangso amai mesenpen pichunpon News Report Karbiang Long Live